Kadhisha mwonya mutegeri wa Weru TV mbetikie nura ina weekendi embega na nkinyagia muthenya wa kuwa omonde wa tindi ya wega nkugwatwo geni methani yetu ya Nteto Thaa imwe mbitagwa Christine NJERU na mwananiri ya wetu mathithio utukwa monde ne Purity Richard mbere bururu ino ni mucia Nteto itukubanganiritie. Koromire gambare gikuo gia sniper thuganirwa mathatu gukinya kotini Kiambu omonde riboti ya meciria kionanagia no mathitangwe na gikuo. Gavana wa Meru kumenerwa kiri kurita kwa mirandi ya uthi na mbere ntere mwanya cia Meru. Arimi matharakanithia Meru icioro Kirinyaga na Imwe kugia birigiro wa magori ma mega kumane na wendia wa mithere. Akarima kirogine kwamba kambi obishini cia kambuni ya mainya neo KPLC mugutano makienda macokerwa Weru. Tukiamberia thuganirwa mathatu mama kuringithanwa na gikuo kia Daniel Sniper marani DJ Kabom, Crispus Manyara na Brian Mwenda ntuko ya omonde ni makinyite mbere ya koti nene ya Kiambu bara riboti yao ya kithimi kia meciria ya kuonania kethirwa mena utombo umwega yumite na kuonania ni mega na kuogu no mathitangwe na mabiti ya mauragani. Rutere rwa thitango ni rurombete kubewa kanya kuringanira egamba riria rithitangite supo mioro na kinethi murangiri igwantai na riri gamba riri rikagwetwa kairi tariki 29 cia mweri o uyu. Nyuma kuthithirwo sonkoni bog mabamuthugane kimegitoku liwathuganirwa Brian Mwenda, Christus Kiambi Manyara na Boniface Kithinjijia kana DJ Kabum leo muthenya omnde ni bakinyirwe mbele ya jaji wa koti nene Lady Justice Abigail Mshila na kumba kwithirwa bakithomerwa thitango jakulaga blogger David Sniper athuganirwa baba bakireganaga na thitango ino. Christus Manyara Kiambi alias Chris, Brian Mwenda alias Rayo, and Boniface Kithinjijia alias DJ Kabum. The court is hereby informing you that you have been brought to this court with the offense of murder, contrary to the section 203, as read with section 204 of the Penal Code, Laws of Kenya. Kirigamba lele la muthenya omnde bande ya obisendi tango jia mwingine lombete koti kuleta amwe gamba lele le athuganirwe baba bathatu na lila lengi le athuganirwe bambele baile tabo supuo mioro na morangeri one time nao kagita kabande ni obisendi tango jia mwingi nileganite nitagale nole kuma kimawakili bathuganirwa kuromba koti lekeli athuganirwe baba gwetukwira bond kana bail. Lady Justice Abigail Mshila kirutago gambi ati mawakili baba bathuganirwa banenkanire romba leo lea bail kana bond kirentuko mugwanja jejite nayo bisendi tango jia mungi kunenkanira masokyo mayo kiri romba lili mbele ya ntuko idatu kodira egamba lele lekadikiri amwe na lele la supuo mioro na morangeri wantai tariki 29 mwezi wa ere. So formal application be filed for bail bond within 7 days, okay? And then response by prosecution be filed and served times 3 days because you have all the information, yeah? You're not going to fish for some more information. And then pre-bail report be prepared, filed and served. On 29/02/2024, I'll put before court 2. If court 2 is not sitting, you come here, okay? Lady Justice Abigail Mshila akiathaga thuganirwa Brian Mwenda na Christus Manyara Kiambi kuingirwa nchere ya kamiti nawe Boniface Kithinjijia kuingirwa nchere rimandi ya Nairobi Ndereja Industrial Area. So first and second accused we remanded at committee, and then the third accused we remanded at Nairobi area. Kuma muji munene Nairobi, Beta Antony, rangi wa Kathenya.
Tugetigana na inu tutoni ciengini atio akarima kathanga kuma wandini ya Igembe East ni maumirite gutariria kurega kwiganirwo kwao ni utongoria wa gavana Kawira Mwangaza makiugaga nethiritwe akimatecaniria banene ona nyuma ya kumuringira kura na wendi umunene. Akarima mariuga barabara ciao itikugendeka na amagendaga ngendo indasha ni kenda kuona utungata wogima wa mwiri na gutimurandi ona umwe wa uthina mbere makumenya ukugwetanwa na gavana. Akarima mariu ni makuromba ngwataniro konekana gatagati ka gavana na MCA nonto MCA niwe bishi mathina mao na ukubi. Marion Karugi hatumenyithie. Kariba ntura ya Kathanga wardine Igembe Investigation kia ubunge kia Igembe Central ni basumirite otarire mathina nkabo ba ukulukira NJERU yario wase sibitari yakwe kuthukanga kwa barabara ya kuma Kathanga Mwanka Kalimeko itumi bakuria gavana wa Meru Kawira Mwangaza kuwatania na MCAs nikenda menya thina ya iji ibaerete mpanga maturene. Ende nkuromba nyanga bana wetu nonto bwa itarenya rende kwena gutena ngwataniro na urie ngwataniro na MCA wetu bawatanire kukombeka baka watanira nya batu twathethuka twi wana kijiji nonto ya thaimu tare kanya kanduka kawe utonia gukuretere into nonto njira ithuki uте bikibiki yomba weta ute ngari yomba weta na ngoya takurayo kaya into na mongo okiabyo ekandukene kutona wakuretera ndi tukoromba mheshimiwa wetu gavana awatane na MCA wetu nonto MCA wetu nwe imwendi murungu na imwendi nyanto naomba kweya nyama turene nake ya nyoto leitha ende bakawatanira yomba kweya naka akatonera bo tukura thine barabara isi yetu itungabana wetu Weru kiao barabara uyenjwa ni mbura antu atokona oba weta nyari to weta sukuru abaita bakewe yanga kathangenia ngabana bawatania na MCA nikenda maendeleo ya meo tukinyila nonto sibitari to kwenda ntore nene ite sukuru kuma kathangenia no itakalime ko kilomita 10 kuma kathangenia no itamwa kilomita 10 tonto bo ani bakura thina saiti otinya sukuru nyere yakue sibitari kuma kilomita 20 ukiona tundawa ikura yoko ende ninkuromba na twerensa atwira mantu akia ora tumugirwa kia ora atuteria na ninge thai tukuona twitwa mutetheria ende na tutetherio bwetu nkono tebundene na masinani tukaigwa na bokona kuthithia mantu amainge ja mega muno tukaigwa ora kuga ora kuthithia ora gwita no bunya twateka TV na kubateria tukoria batwire ka tutere kuna batwitware akia na wona itwa mukiririo ora endaga na to mukinyare endete na twire to muri atire kore rwi batwi atwika mugongo bange bae bakiu ngamura na turikane sana tunakiriro muno twatega na watu inyana bongwa bamwe batikuthoma bwega twatega nyama sukuru jongwa twina thina tabatu turasainite nyamba sare utisira tukinyira nonto itato kinyira na bongo abaenja na gwetu nonto barenja ikiriro twina go turita kuririra arimu babo baturia atiri bweturira tubuteria atia no tikio twa kabalabala go ketu ikathugi muno kuma aragatiliro kuma mwezi arakwenjirwe kabalabala go kathangene go ikathugi muno nako kinya mwezi miwa atwenjere kabalabala kau yawe manda mungabana kwa mcha batu akija gwiketa ngia rankiri ejete atonyora atutithiria mantu amega ora atwenjira mbwao ora atutithiria mantu ya manene utigwa ara atutithiria batu ngabana na tetheria MCA wetu na abaejaga na tukenda MCA aturikana no twekethero tebia MCA na bio atutethia nai ni ara kinyamba kuote skuru ere yakwe nturene u anabo bathangika weta skuru kilomita kathomba mwanka momwere kana Kalimeko na maita yamwe muno ani yotuma bakaremero kinya skuru bakiromba mubunge wa Dan Kele ubatetheria kuona skuru akwe nikenda nabo bathoma ende kinya mwezi mi wagili kukia kumbegana no erwe aturariria ke atukio mwani hapa public iri kenda umbo tutetheria umbo gwokerwa no irashikimo no biele kenda tuendelea na wetu kuthomera sukuru eu sukuru sikura ya muno twina nya kiwanja kia public land ara tukuromba sukuru twakirwa ono nto bana babetu bona nya sukuru akwe primaries sikura ya boya na betu batona nya ko weta lakini tukona public uya to yasulikirwa ngabana twakira ka sukuru ana abetu batethu kana kithomo kieta na mbere dai mwana areta nya kura kulingana muno ayo raweta kura ya we mure nya rugira okirete sukuru kwatugateta anto bombera areta lunch yongo kuya kura ngo ithina no to kura ya kura weta antu itu kwenda wagirwa sukuru kututena sukuru ndene irie kathangene
ana betu ibasumbuka muno baeta sukuru kuraya kwanza muno especially baranini batekomba kwetha baginya sukuru kuringana na boracie kuraya. Akariba barite ya wendera bawikinyite musie kwa Grace Kario ukujira kururuka nyumba akirini MC wa NJERU utaitasi murethi mutiria nyuma ya kwithirwa itura kanyumbene keno watibo nene. Ningujokera mwecimu wetu nkatho na nditire kanyumba kakea kala ambe kanyumba mbea ningujoka nkatho buru konde naraeta themu pya mutikaira ko eta themu pya mutikaira mwanka thai kanyumba kala bona utimbe kaguo ndauriro kamutu mwekuru mwa ikakuonkeya ngimwero yene kaweta okay kiburia niyo kamwaleka ko kamburira niyo ngeyi weta endi ibwa mwecimu wetu ibwa kibwa mbetheria kinyanga yake into kuno ringi utibie eta ringi. Nkiripotera Weru TV kuma Kathanga wodine Gembe East mbita Marion Karugi wa Kenywa. Arimi kuma Tharakanithi, Meru, Isiolo, Kirinyaga na Embu mena wiregiro wa kugorirwa wega kumania na wendia wa mithere o bumaniti na ngwataniro NJERU ire onekanite gatagati ga kanjo ya East African Grain Council University ya chuka na thirikari ya Tharakanithi. Ikundi ino cicite bamwe gutethaniria kuthomithia arimi monto megie thuko na nkinyagia buria maomba kuiga maketha mao wega matikathukange. Samuel Gaishima ni wewe na ripoti ino. Muchemanio wa wikira kirore mbitiganirio gatigatika University ya Chukana nkiama ya East Africa Grain Council ya kwambiria mubango wa utetheria arimi kugaiga maketha mago bwega na kumachuira uguri bwa kuguna murimi. Kiri mbitiganirio ino irayikirito kirore imunini wa chancellor wa University ino ya Chuka Professor Henry Mutembei na mutongoria wa kanjo ino ya East Africa Grain Council Jacinta Mwao. University ino ya Chuka ikaigwa irina wira ya kurutha utwiria bukonie ugaigi bwega bwa maketha ma mpende. University ya Chuka na Eastern Africa Grain Council nitwakarire amwe na twabiria kwaria ora tumba usapoti arimi vetu na twakinyaneria kwereanwa na twasaini MOU na Arua ili mkulima wakati ambapo anakuja kuongea na mnunuzi yuko na information ya mimi nikiuza kilo moja ya mahindi bei fulani, mkulima mwenzangu upande wa Eldoret ama upande wa Machakos ama Makueni ama hata Soroti kule Uganda ama kule Goma DRC anauza pesa ngapi, ili wakati ambapo na quote ile price yangu niko na bargaining power kwa sababu nimekuwa equipped na information. Nkruki University no igapeja na kieni ya kurutha maonaniria ma utaalamu bwa kiindi bokonie ugaigi bwega bwa maketha. Tunataka kuwaleta pamoja kupitia kwa maonyesho ambayo tunaita agribusiness exhibitions, na kwa hivyo kupitia kwa huu mkataba ama MOU leo tumeweza kukubaliana kwamba tutakuwa tunafanya kwa pamoja ili tukue tuna host agribusiness exhibitions in Chuka University, na ya kwanza tutafanya tarehe 14 mwezi wa 3 hapa Chuka University. March tarehe 14 aja Chuka University tukethurwa twina farmer exhibition that ireke ekwariria kimera kia grains nekethurwa ina universities ina county governments nekethurwa ina our main partner Eastern Africa Grain Council. Ngwataniro ino irankruki igikite ithirikari ya county igatethia murimi kugaiga maketha bwega matakugwatwa imurimo wa aflatoxin na nkruki kubatethia guchwa uguri bwega bwamo. Chuka University inajulikana zaidi kupitia kwa mambo ya science na research, na sisi kama the industry representatives wa grain industry tunahitaji sana hiyo research ili tuweze kuitumia na tuweze kuifikisha pale kwa wakulima, pale kwa traders wa grains na pale kwa millers wa grains. Kwanza tuandite imera bibi nabo mundenejo twandagani. Number 2 twagikuria nabo bakionaga na tukionaga. Number 3 twakethaniria nabo na tukenda tu address kinya challenge ya kuumia mpende ile ciumete kiri imera view kenda itekeje kwora
na igia mirimo. Kagita kambura ya nthano ithiete kura ithingatanite wa kubena ya muratho arimi ibakorua bakethe maketha mago marikia kuma bru kenda matagwatwa imurimo jo wa mpio mone ati mbembe ciao ikuma igikethwa icigwire nyumo na maciige wega bantu batikurirwa nitugwatanite na community ire digiciritie kairiri twi na arimi maria magwatanite natu na nikenda tuigwe tukioperate ta aggregation center baria na arimi manke uleta mumbe wao no kapota kurowega. Reporter Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Akarima kirogine kuma wandi ya Ntima West muthenya wa omondi ni mambite kambi obicini cia kambuni ya mainyanio KPLC makienda gucokanirwa gwa transformer area ekwirikana gukamwa maguta kiume kithiru. Akarima maria marai na muthuro ona ni marigirie rori imwe ya kambuni ino irerability transformer guntukungi makiuga ni manogetwe ni kurumira na kinyagia gweterera utethi wa kambuni ino mari ntumani bamwe na ogurungamiri wa kambuni ino ruwangi makutano nimekirite wirane wa gucokirwa Weru gwikinyira Jumatano kana auke muthiri muriukie na riboti ino. Baba ni akariba kirogine bakijito bisine Kenya Power aja mugutano kwenda kumenya uma imestima kuthachurete ntureje wa kiume kimwe kutina machokio abisa mrongamiro Kenya Power kwamba sisi tunafanya kazi professionally. All our customers tuko na interest with all our customers, not only specific ones. So if tuna extend customers to include kwa hii transformer as a business person, it makes a lot of sense. Indi amuna bubu kintu kiambere kiraba kwenda kumenya ndiristimate kido chichoka bake wanti kwen Jumatano gwetero ntububu. Bisa kuna kitu ninataka usikia mara ya pili. Ujue wakati tunapotoka hapa sisi na hawa wananchi tumeenda na wao. Lawama ni kwetu sisi. Kwa hivyo kama imesemekana ni Jumatano, tuambiwe ni saa ngapi, tuwekewe mkutano ili tuongee pia na security na chief wao hapo, assistant chief, tuongee maneno hiyo transformer. Sasa tutaka hapa tukijua ni saa ngapi, tuambiwe saa tano imesemekana saa tano. Na sio mimi nimesema, mwenyewe amesema. Kwa hivyo ripoti tutapeleka mpaka huko. Sio mimi nimesema ni ye Sata Wednesday. Na kuna sababu kwa nini tumesema Wednesday. Sindio? Sababu ni kwamba transformers bado ziko kwa action. Na kazi bado inaendelea kwa action. So transformer hawezi enda kwa jikoni, chakula inapikwa na unatoa. Sipaka wamalize kazi. Na hiyo inahitaji muda. Nabo bogiti betete atharene ne muno kumastima iji kura gitumio mani arimi na batumire nyama chini chestima Thaa iji tunakwithikira muno nontu ng'ombe cietu itikumba kureria bwega icigomete nya ng'ombe icigomete into biatu bara ba friends ya watu tete ming'au na ming'au itikugurika mantu jetu ijomi muno mantu ne ja maingi thimo ciongwa twaere ateja tweta kugia ngarama tugeta mutindu wa miru chanji batwe tureja urimi na ng'ombe turethagia ng'ombe cietu mwanga thai kinya machini ya tugitangaira cio ng'ombe ria utuomba kumitumira kwe baka mainya na stima utuomba ukamainya ng'ombe ina stima so ango na kuga asale atwetete kiume kiu kimwe ni asale nene muno ende ankuga atre no ntutu kwagikishirwa Nteto eka thingatwa na eka thithwa twina mama ndo ya karabwega na batwe tugacoka nomo na meje tugacoka ja bateirie Ntikwen Jumatano ntukira kwirigirinya kari kuthabetire mananto baba Kenya Power baugite baketho bakija nikenda gutigire bakumenya ntaira mwanya chotigire bakorwo na antu baria bakureta winyange bubu tukubeja kuga bagatucokeria transformer Jumatano bakuga community yumare kenda bakabaritana manto ja gukaria transformer na bona stima chikiura ja uchiaurira Jumatatu chiaurira thaijire chiogoro tutekauga ikawainda istima chiaura tukaumara no transformer tere kuraja tugatega ibao bareo na tukaboria na batuwe ibande biao tubamenye bwega so gatukuga please jora Kenya Power twira neto shugulikire neto karie na tukomenya itugeretie kumenya kwina katelo pautia dia Kenya Power na tebo baekira ibuti beje ibo baukama generator ibo beta socket chietu na mantu amainge tukabakaria na inya na mita chietu chietaga na inya boigwa kurura yaka ende aetendera gukaraga Muthuri Muriuki Weru TV mutindo jwa kangangi
Atoke kanya ga kono wakabanini. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. Mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. My name is Agnes Kawera Mweti, the principal Keregara Girls. We are happy to have you. Keregara Girls is an extra-county, girls-only school. We are delighted that Weru TV is doing this for us. Karibuni. Proverb 9:9. Instruct the wise, and they will become wiser. Teach them, and they will add to their learning. Nekio getumtore Weru Entertainment Crew tukuthariria bara bakuru na kinya baba gukura. Eki atomi Jumamosi ya tarehe 10 tuwataneta na Motindo Emporium, Mafuko Industries na Life Care Hospitals tukethira turekere Gara Girls kwaraniria na aritwa kubatara na nkiluki bakabuthirwa free medical screening. Woza na Kere Entertainment. We wish to welcome you to the Meru National Polytechnic for our January 2024 intake. And you are all welcome to take our courses here at the Polytechnic, and we are ready and eagerly waiting for you to enroll with us here in Meru National Polytechnic. The Meru National Polytechnic invites applications for various diploma, certificates, and artisan courses for January 2024 intakes in the following departments: Electrical and Electronics Engineering, Open Distance and E-Learning, Odell Center, Computing and Informatics, Agriculture and Environmental Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Applied Sciences and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design. To apply, visit our website at www.mnp.ac.ke or email registrar@mnp.ac.ke. You may also visit our admissions office at the Polytechnic. For more information, call 0719 347059. Meru National Polytechnic. Technology for innovation and development. yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda badrikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance
kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwi nawe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Here comes the grand event of Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. Perfect comeback. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Wow, mona Joy Max mwivoko ngakena gakirite gakithei ni gakuruga manda na bei shosh mokaga woguo. Joy Max mwivoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyeria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwivoko tukenera turi amwe. Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it. Gikarokia akuru na karibakithia anchengi Gembe South. Harengi nkugwate ugeni tukithina mbere obici ya mubunge wa Gembe South gukurukira murungamiri wayo Patrick Mathi ni kuromba akarimagie na ngwataniro na monikenda kumbithia uthina mbere. Oni nyuma ya ikarikariria akwathirira kuri na muntu umuthiite koti kurungamia wikiri wa stima kirintura imwe gicuguni kiu ni ori akari mathiite na mbere kwathira thina iria mena yo kumane na wagi wa stima makioneka kwirigira utongoria wa mubunge uyu ni kenda gutethekana Weru Kairi Dennis Mugendi atumenyithie riboti inu. Gikarokia akuru na karibakithia anchengi Gembe South kia gusokania mugambo iguru ria mukari umwe gwitura na kurigiria batekirwe stimi mubunge John Paul Mwirigi ontweikitie igamba kotini kurigirita kurukirwe mundene jwawe. Yatu ina thina ngistima na itukwenda kuwa muntu kuinga stima yakate na mwangi kwawe yo kumania kwa stima atogamba kuria ni bibi utuma atuingira batu mendeleo na teka muntu eri rongo ni muntu ari rongo ne nimirite aikete barabara na agera engineer akawo engineer akatulitirango na tulitire ngwena tukaletwa mwangi ndene ku na kuira kuroko nene gutuma John Paul atulitirango imendeleo tukwenda kirimene anabeto bato maba thoma ginya na tandikira na kando na leo tukwenda kuiba bio toma muntu wa ainga stima cietu genda badu tukone area to stima mwangi na ithina tuturite kuria miaka mingi muno onto uyu mutembei ni mwana wetu na turiro no uingite stima na kinyo bange ba bonze na stima ikulugirite mitenete mi kinya we na inisia na atwende no tu mwana wetu atugurira stima yu Patrick Mathi aria bisa obisi ya mubunge John Paul Mwirigi aria thira ibethiritwe bari na wiru bwa gutethia ntura iji ya kithia iriri muthia kiwitine na mbere arira mukariu na igwate matu agwatanire na akari kugatwika nseburano irie akari batura baimita barabange bakwita migingo onto gutirwe onto gutestima mweshimo ura ira stima utenjera mweshimwa kwenda kuona ora umba kuthithia areta njira na endete kumeora kugethia kuita lakini ngwetekia akadi ibo baina rubunguro ro maendeleo yo betegeria maendeleo kana bapinge yonto utano wetete apinga koti
nondo tutuma akuru baraba ina kirira na baraba watilite kithia nondo no kwira bantu rere akuru etiura bete baraniria mutanora na atu wa feedback watu yo visitoka contractor kanya ka kuithinduro ngwira community nio ikamya bureke theke nayo na project ira. Dennis Mugendi, Weru TV, Ntureni akithia Anchenge wandini akiguya ntobochiu Igembe South County ya Meru. Rais William Ruto nanerete Weru wa nthi ya Kenya kugwatana na nthi ya Poland nikenda kuringa njeki ndwangishia urimi na biashara. Akiari nyume mucemanio na rais wa nthi ino niwe Address Duda, Ruto naugite nthi inocio ciiri nicitikanirite kugwatana mbaru nikenda kuoneka utethio kiri akari ma nthi inocio ciiri. Rais William Ruto naugite nthi ya Kenya nikanirite irore cia ngwataniro na nthi ya Poland kiri mauntu mwanya mwanya kenda nthi inocio ciiri ciumba gukura bamwe. Augite makagwatanira kibiashara mauntu ni magukuria nthi na urimi ni kenda kwigania irio. We are united in our quest to enhance collaboration in trade and economic affairs, agriculture and food security, environment and climate action, as well as our individual and collective contribution to multilateralism. The two MOUs, Mr. President, we have signed here bears testimony to our commitment to this collaboration. Ariti wa makiri gikaro na ndiki ma Nteto garoni yawe baria agwatite ugeni rais wa nthi ya Poland Address Duda uria ari ndiungani yawe Kenya kwa ntuko ciiri. The MOU on agricultural cooperation and MOU on tax solidarity program. These MOUs will cement our aspirations to promote bilateral partnerships in their respective sectors and open up new avenues for collaboration between the two countries and peoples. Nkuruki na ugite nthi ya Poland ningwate ugeni kuonjorithia Kenya nontu Kenya ina manyama mengi mangitumika kiri Rwanda na guntu kungi ontura rais akuga ni kiguni kiri Kenya. I have informed him that 93% of our grid is green and we have huge potential. And Polish companies are invited to invest in their manufacturing capacities in Kenya using our green energy. It will not only help us to unlock the huge potential of green energy in our country, it will also give Polish companies an opportunity to use clean energy for industrialization. Ni magwatanirite gucincia na gukabanira na mugaruruku ma riera na njira ya kumenyera riera. Kenya and Poland have agreed to work together to increase joint efforts to the decarbonization agenda in line with the UN Framework Convention on climate change, strengthen resilience and adaptive capacity, and give priority to green growth. Nkinyagia kureta mutaratara wa ugima wa mwiri urotumikaga nthini ya Poland Kenya iri njira ya gukiriria na kwagirithia nkuruki macibitari na utungata wa kimwiri. On this one, we also discussed, ladies and gentlemen, the development of the health sector here in Kenya, where Poland right now has a cooperation. In this regard, I spoke about our experiences in terms of the construction of the Polish healthcare system. Gavana wa Machakos Wavinya Ndeti na thiiti antu akamaria mena iroto cia kuruira iti cia gisiasa kwithirwa mebariritie gukandana nuntu kibaroni gia siasa maria ingi macethi ni antu arume akiare kiri kigomano kia utongoria wa antu aka kiria kibanganitwe ni rwangi rumwe kuma nthini ya Sweden. Wavinya na ugite antu aka ni methagirwa na kagita gaka umu muno siasa ni makiringithaniwa na antu arume. And women. We know the major constraints that create disparities, that put us in the periphery,
of participating in public affairs. Top in the list are the gender-based stereotypes, cultural factors, what I've just been talking about, yeah, poverty, inadequate education, as well as inadequate exposure. So you coming here, and then also, we know you will know what you do in your country, you know what we do in our country, so by the time we go back, we are sharpened as women, and we know what to do. So this is one way of us learning from each other. It is important to note that decades of studies have shown that when women are empowered to lead, everyone benefits through increased productivity, enhanced collaboration, inspired organizational dedication, and improved fairness. Never apologize for being a powerful woman. Each time a woman stands up for herself, she stands up for all women. Embrace confidence wherever you go. A confident woman is a beautiful